Mikanya karabinak ni Jesus, asal usraf chokre nak ninachil ng taon, ng out of chocha, skit para ko nakipet chas, komunike suri di porchas, suring kira sa ripalaw. Siting kajet ihmang kiruja. Sabi, Jesus na tihokre. Hokanak laos was bitin Iglesia Católica, Dios patok keli Jesus, anihila inak ni kenege. En ausra na kagela ona kwan lahat ni Jesus ni Santi ala ni Dios. Opo kaya kwa akrigili ka ba Jesus? Pero nakto kwa akrigili ka ba Jesus ang arap kadya sa akong kutan? Ayos, 50 sa likaton. Sinakon sa kiro ni Hadang O. O tanakwan sa katoko sinawiro ni Diyos sa katkitso kumpakan. Hinta. Dinakaba ni Diyos yung paber, ni Diyos takolbek, o ni Diyos santil mo si o nakaksokwan sa iglesia nakosokok na sa ingin kumpakan san sa pinakapapon di adipek kay janing kuyikwang tirek kabdas marakibek kapi Kuna kalibak guys kuyikwang tirek kabdas so oprak sa ingin kumpakadis kwang kita ayos na guys mo kay wot tipo na guys mo kay kem tipo ayos na guys ma ikisa mama sa naklaon Maling as na biro ni Kwang kili Jesus na kuskoknak sa aking kili Kwang kli kumpatan makosnaw ta anili Jesus makosnaw ta yung asret ay say anili Jesus por eso kamaan na on Iglesia Católica par pisos kana Iglesia ni Kakwa Jesus kasi kanawak na kaan ni ka kolonel aan ni ka rey ug aan ni ka bilasbe Masasa ka Diyos. Sa likachon, sa likapakan, porque ni Jesus naksko, irus siya taas na kami. Di ani, nahras juang chan, sat siru. Pero ani ni nahras tesis juang sa ikabata, tistaw ni ko nilik juang. Ani narakin ka ng Ingles, kamaklis krus siya. Kirus mano ni Jesus nakskam ni krus. Harsot kit anay ni Jesus rubay ni krus. Jesus tanay ni Jesus rubay ni krus. O siya isot. Nakot anay siya isot rubay kita. Kung karasiyat sa kong badak barkat, ada ikaw dak kanak tok kudak na niso kung itak kabek mo ko tsaka. Nagsong pitikot nakta. Skanero sot tok reta naksulat. Utska. Tiakon sa ano sa ating, tiakon aralo sa ating, aksik na kabalo. Unakwang ko, tok angel, tok ministro, tok misionero. Pero sa kanyang ikuhong kanin recluse na uyang rubay kaya nakanabawak sila. Nabawak siya ba pamamiyan pero nadugang kakrus sa kaka. Makapasa katyuang! Makapasa katyuang, tikakit sa kakakwan. Hingga mo ko kamaan ka listyara ni. Yan nakikwang klikatos, pis kataw kakilal, pis kataw railal, pis odds respect, patinak, pas usak mag-anak te maretya ko palto, kaki, pero katibaki. Katibaki. Ut kwanak na kataw yung kakilal, kosa, kosa, ko na sa kapag. Tok, tumalay, tok, insana, pero sa sinak na siya. Diyos. Mala tapilog kong pala sa wala video katuja. Makuus ka din na katye. Irot karama o nagkotokero, ginaktok kaksyag kung saan nakirol ka sa ikarus kata. Oreso nakwa o kaya tumayikat sa lisan tigo nakye. Pidaat dyan, sinakagagay tumayikat dyan. Pero nakwang ka karang sa di artay dyan, nakagagay sa lamayak dyan. Naksaat o nakwan na sa akilat lang ang ko sa kakil sa osidari kwang kaya sa akilat sa kwanak kailamaya. Jokat takit kaya dyan kailamaya, marat 500, 600, 800 por makigat ang magkaya sa osidari, mag-akwis dyan. At ko nak 40 chimeladora, 7 potens, mag-ahay. Mag-ahay. Escuas kitin. Kanawakiro anili Jesus. Daes misioneros, misioneras. Ing arah na kuwak na sasak cirkuli Jesus. Ing
arak na kuwak na sach sa kuli Jesus. Ani o kuwag ko sa inchi kakunilo, malao misyonero sa kakunilo. Makuwakat sa kuniles. Na only misioneros. Que o coach con lo mingiri, vale cajunta mal, porque le cajunta mal a anjos en la iglesia. Ya otra que misioneros, ahora no te claro que misioneros, que ya. Ahora no te claro que misioneros. Me corta cacheta, ayos, quieto. Compat al palau si misioneros. O tingkan otro amigo sin comunic. Ya está. Ano kayong pang-asalit ko mo ni asak ng teknik sa abing sa siyang kailing ko mo usra nak makurak ni Mari usak siya kaya sa halak wala na kanima kayo na makaya sa halak anda hindi na ako hinala lain siya hulak kaya sa ay sabar kharuk mal kharuk parok yung sinusuti porque matakan ko yung matakarawang matalo ko na kiswang matalo sa iswang kuting anak ka na uruli Jesus ay maras jala jogo mas ni mata biri ni Jesus Mokos ni mata rin ni Jesus, yung anak ko to, anisa siyang kaya rin Carmen, dahil ni Jesus. Pagsanta ni kawa Jesus. Pero kuwang ka na, kuwang nakter na optik ang hala, nakter na ki optik ang hala ka rin 45 ay kukik sa kasalibawa. Jelak din kaya naka-optik atin ako naki-arts na siya, siya taka na optik, siya nakalaw. Pagkita ko ay magkong pawas. Masuutsin ni 45 anyos. Nakakakti. Cek kama ata nak tidak mana tinggal anak tersen tetanak nakik kharo aktabut sim teta kharo akabut tetam teta istaka jered makam anak cek kama ani qasqi dengan anak naktawiru kerujo. Anak naktawiru kerujo ko. Terus nak kanau ani Jesus makabanyak itu komon makotohnya kata Kohliya takwang, magkohliya takwang, di Jesus hindi nakapa o hindi nakalooni sa likat ko nila. Masasakatol sa kako ninyo? Masaksik po. At kung di nakpi, kikwangat sa araylat, kikwangat sa iyakay. Tihon. Makutok sa kabasa ni Kwan Kaptok Liat at Kira. Wana katkira ako ang Kwan Malapabas. Wana ka nakatila, ayaw, stok sa kabasa yung singkira, kitraking kasing punong po siya, punong arak singkira. Sintalet, nakato, ayaw, sataka, nagkayak nigit punong. Tok sa kabasa, siya, stok liat, tok na singkira. Aran, tok liat sa siyang Jamaat apa ban kok kena kengkana katkira. Jamaat apa bas? Udkhon sinak marana hulak titikok sa eli kwang kya kila. Komon in shamlet nak anak na kulong jangat magkira ta ya ket kama. Magkira ta ket ko kira ta ket sipoka sanak banu. Unak na sipoka sa hang swanung ket sangat sora khos idanak ana sipoka sa mga na hospital kan maani na tuna na gay sa jokat tulang kilakit kapawa kani kapwa malawak ni Ruli Jesus sumana ka anos kas na sa kakama ut kadala kani kakaitis na rin case man Diyos lingkonan